aya skoni ngikuthembe kangaka ngathi ungenzele usalsa wasubona kahle ukuthi wena uexplore ufaka amazambane kwisalsa ukuyibona phi into kanjalo yenziwa phi into kanjalo iya yo uyamosha yazi uyamosha imaqala umyeni wami umntwana kini kumele ayazile le ukuthi wena uze la kwami uzomosha kule December no lalela umntwana kini angisamfuni la kwami ngicela ukuthi ahambe ngicela ukuthi ahambe uyamosha lalela ngithe kuyena ngenza inyama akayenze isalsa nakuthatha amazambane ufaka amazambane kwisalsa uyike wayibona phi into ekanje babakhe hayi man no uzongimoshela uzomosha ighosa yabantwana bami lekstokfela amacithi mangisijoyina ngisitshela ukuthi umntwana kini eze la kwami azomosha ighosa yabantwana bami no asizukusebenzisana kahle kulo December ngcona ahamba abuyele ngcona ahamba abuyele elona emakhaya angisamfuni la eGoli akabuyele emakhaya because uzongimoshela isalsa efaka amazambane pho uzomosha ighosa yami hayi ngicela ukuthi ubuye emsebenzini sizoyisota out le ndaba because mina once ngathi ngiyayisolve ngambamba ngalezami izandla uyosala ngepitikoti uyangazi nawe so ngicela ukuthi uphangise ubuye nawe wena uzela kwami uzomosha ighosa abantwana bami